A very good afternoon. Northeast window gi health and well-being bumiyang tabiru puna makpu han bamak tada dongge host. HEEYAILEIMA tongbrana puna putaram nokchabo loina na ikokno na krumjari. Ngasi Northeast window gi health and well-being asida koina khana nei na gwidang ta pokachari bangasi gi topic National Plastic Surgery Day hariba topic asini hariba khoi gi National Plastic Surgery Day si India gi oina di koi July gi tang taraga manga sida dumak akoi annually chehi khuding makki pangthoi dubu masi worldwide ki oina su pangthoi hariba khoi gi plastic surgery day si kari maram gi damakta pangthoi bano duga khoi gi lairiba khunai sida khoi gi plastic surgeon amana khoi mioi singda kari kayam mathau tai haibisi matang da khoi khana nei na gidamuta hariba topic asi pokachari ba topic asibu khoi saruk ya binabagi damakta khoi gi lengshin bizro laiba doctor si han mamakta da khoi sakaminga kona nangtang takchage han bada khoi gi doctor Nabakishor Haobijam consultant plastic surgeon si hospital khoi gi doctor bu han mamakta da Northeast window da taram nokjari. Thank you very much for joining us. Ngasigi topic akhoi National Plastic Surgery Day hariba topic asiga mari leina na I doctor da ihan hana khangjaning ba amadi miyam da akhoi kari maram gi damakta akhoi National Plastic Surgery Day si pangthok libano masigi nunggi oiba atra masigi significance doctor han ba makta da akhoi miyeng tabiro khwai puna makta tang masi matang se marik chumna tang tambiu. Thank you, Anchor. I Northeast window TV bu yang biriba audience in budo I hana kantok zari nolna khomzari ngarangi numit July trauma si koi National Plastic Surgery Day na 2011 dagi masi se koi annually lana pangthoga lai masi se koi gi Association of Plastic Surgeons of India na koi gi Plastic Surgery gi Association achawama lai National Association Organization ama atuda 2011 adai wai suda president oigiba Dr. Raja Sabhavati and South Indian plastic surgeon amaka afawa malai pioneer surgeon amaka mana sigi idea se introduce tawgibani adu tawra matungda koi India gi oina every year July 15 je koi National Plastic Surgery Day na celebrate tawba lakhi adu 2021 da world gi oina plastic surgeon mayam gi congress ama tawkhi aduda masigi idea se umkamuk akhoi India na tawriba pangthoiba plastic surgery tawriba mayam adiki mingon da akhoi gi praja mayam da service piriba mayam adugi significance mayam du fajabadu uraga madugi congress da amuk sigi numit se world gi oina world plastic surgery day na kano akhoi adopt tawrasi hena tawraga adugi congress da adopt tawraga hojikti muk National Plastic Surgery Day da natana masi World Plastic Surgery Day oina pangthong na re hojikti akhoi gi manipur gi oina di masi akhoi hafta ama oina akhoi gi plastic surgery gi services se oina akhoi mayam da awareness su oina aduga akoina plastic surgery gi service se adum provide tawjari hojik aduga nungi oina haijaraga di ayam bana akhoi gi plastic surgery se kai noi kitang hana hojage masi se akoina doctor amana MBBS ama pass tawra loira matungda akhoi general surgery haina mo post graduation gi ama tawi okay masi gi mayam nasu adum tabiram guni general oina specialist na haina badu asida lakaduini specialist surgeon na haraga di adugi general surgeon level se MBBS loira matungda chahium loiraga PG taw loiraga loibasigi stage adugi mathangda umkamuk chahi umkamuk super specialist ki stage da mum adaina tongnei aduna akoina plastic surgeons natraga plastic surgery gi hairaga di masi super speciality gi subject amani number 1 number 2 aduda plastic surgeon haisina mu super specialist haidani aduna mayamna sida dum haipet khangbiro masigi akoina tawriba subject sigi masida deal torkadu bese kyama kuina training changbage aduga karam mamungu torkadage se aduga nungi oina yamna fundamental oina hairaba da plastic surgery sida tawriba mayam se akoi koktagina sam kaigedigi hawre haitare khongdon bau yore akoina tawba yaba kano singse adu yamna samna hairaba da akoina form amasung function na hai koi gi form habi haksang gi kayat mayam singsida soiba ngamba se trauma da gini khangde adigi pokpa da gi yarak tabni khangde natragana yauriba pot phajaba natraga nium chumda ba disfigure ta ba kopani khangde adugu mayam du gi form do akoina semba
अदुगा मु फंक्शन से सपोजिंग खुद अमा कखरे खरसी नत्रगा अदुगा समजनबा अदु खुद तो मु कम माई फंक्शन तौनबा होनबा माई द मसल अमा तलेंगल जे मसल लो सम्मा कांद माई गी लेंगबा यानबा कोनबा मई नुंग चाखर कांद ngak लेंगबा याते कोतरे हाइरसी अदुगी म्याम दो मु लेंगबा यानबा कोनबा तौबा उन फॉर्म अमसुंग फंक्शन रेस्टोर तौबुदुबा कोई नुंग योइना प्लास्टिक सर्जरी की मागी फील्ड सिदा अदु म्याम दो करे हाइतारे मधु प्रोवाइड तौबुसे कोई की कनो से प्लास्टिक सर्जरीज नि अदो सिगी मयाम से कुइरे कोई तौरप मयाम सिंग से अदुगा क्याम कुइरगे हाइबदा इंडिया गे ओइनदी अखोइना फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी से अखोइगी गुरुजी ओइना अखोइना लौनजै सुसूत्रा आना कोई 600 BC अदाइवाइदा इंडिया गी अखोइगी मुनि हाइतारे को मुनि रिसी अदुंबा यामना अफावा म लेरमी मासे अदुगी मतम हाइबजे ख्रिस्टगी ममांग चाही चत्रुक चट्रेट ममांगी वरीनी कोई नाइजरी से अदरवाइज कोईगी कोईगी करायतारे एनी पोचै हुरान बखोपसे कोई पनिशमेंट ओना नातोन कप खोपग तौरमी अदुना अदु कखरबा नातोन दो अमंग सेमजनबा लाइबक्तगीगा कोइना मागी उनसा लौरगा अदगी स्किन गा थारगा खोलगा तौरगा नातोन दो सेमजनबा नागा कप खोपगा जे सेमजनबा अदुंबा मयाम से मोइगी अदुगी चाही चत्रुक्लोम वाटलिंगै ममांग सिदगी अदाना तौरपदुगी अदुना सिदा बेस तौरगा कोई गुरुजी सुसुत्रा जे कोई फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एना दाइनसु म्यामना मालेमना मसे सिंथानी अदुगा कोई वर्ल्ड वॉर 2 दा वाइदा इंग्लैंड कनो के कोई सर्जन अमक न्यूजीलैंड दगी डॉक्टर हेरोल्ड गिरली सन को माना मागी सागी वार से द सोक पनबा लामी सिंग सोप खुद कक्किबा ममाई कनो काइगिबा खुदक्यो म्यामगा से सेमजन खोसन तौरा गांदा मान मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी हैबसे अमु दाइना हौदोकी अदना हाइबदी चाही कयादगी लाबा फिल्म अमनी अदगी अमु मॉडर्न ओइना सो अमु वर्ल्ड वॉर 2 अदाइदगी अमकम हेना चाखलाबा फिल्म अमनी अदो सिक चाही सुक यामबसिदा बाव अखोइगी खुनाई हाइगदरा अखोइगी मियामदा मसी अखन्नना प्लास्टिक सर्जरी सिगी नियम चुमना पुलपना ओइना खंगबसिगी अखोइ खितंग वाटपसे अदुम ममी तारी हाइतारे मतम खरा यस चाही कुन-कुंथ्रागी ममांगदगी कॉस्मेटिक सर्जरी एना मुग लाए अनु सेलिब्रिटीज मयामना ममाइगी मागी फजनबा खोनरबा मयाम तोरपदुगी अदुगी कनोदुना सेलिब्रिटी गिना तोरपदु मयामदुना प्लास्टिक सर्जरी हाइरगदी कॉस्मेटिक सर्जरी एना मयामजना दाइना यामना चाउना खंगनबई मोंगसु दाइना उबगी मयामदा पब्लिक अवेयरनेस ओइना लई अदो अखोइना ngasiगी थौरम सिगिजु पार्ट अमनी अदुगा अखोइना वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी सेलिब्रेशन तौरिसबे नुंगसिददी यस प्लास्टिक सर्जरी की स्कोप सिंग से क्या क्या कमाई कमाई लइबनो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हाइसिना कमाई तौबनो अदु ngसाइगी म्यामना हेना खंगबिरिबा कॉस्मेटिक सर्जरी हाइसिसु करम पार्ट नो हाइबदुगी हेना खंगनबा खंगनिंग बसिंगसु अखोइना एड्रेस तौनबा अदुगी पांदमदुनी अदुगा इवन अखोइना म्यामदा सिगी सेरानबा अवेयरनेस से क्याम लेबगे हाबदा प्लास्टिक सर्जरी दे प्लास्टिक हापगा सर्जरी तवे हाबगी भाव लान अरान वखलोन जु लेरी हाइतारे मदुसु अखोइना सेंगतोनिंग बनी प्लास्टिको जना ग्रीक की वहाई अमले अदुगी वहाई सिदगिनी अखोइना प्लास्टिक एना लाइसे असेंगबदी प्लास्टिको हाबा ग्रीक की वहाई सिगी मीनिंग जे हारगदी टू मोल्ड हाबदी एनी मागी शेप अमोंग अमदा शेप छेमदों छेमजिन याबा पोतुनी अदुना अखोइना पॉलीथिन गाना अखोइना लेरिबा अखोइना प्लास्टिक एना कोई सीजनरीबा कनोसिंग से मसी असिंग पॉलिस्टरीन पॉलीविनाइल के कवे मोय ममिंग सिंग से अदु मोइजो कोइना मोल्ड तौरका पोचैसिंग टेंकोट पोइरो मक पोइरो अदिगी कनो बोइरो खुदेंग बोइरो नतगा जक पोइरो अदु मयाम सेमकपदुदा मोइजो प्लास्टिक एना अदु कौगी बई वाइनी असिंगबदी मिंगदो दाइना लेबदुगी अदुगी पोतुगी ममिंगदुदी पॉलिस्टरीन पॉलीविनाइल पॉलीइथिलीन अदु दा हम जादा लेगरे हाइजरिबा दाइन तौदना अखोगी सर्जरी से प्लास्टिक एन हाइरबा वही सिदी मसाइगी टू मोल्ड मसाइगी इन हाइजबदो से नातोन पैरेंगल से नातोन सेमतोपा मई चा का नंगक से लेंबा याद्रेंगल से अदुगी लेंहनबा याबा खोटपा अदाइना मोल्ड तौरगा तौबो मयाम दुबु अदुदा प्लास्टिक एन कोगी बने अदुगा वही सिना मु प्लास्टिक को जन ग्रीक की वही दुदगी सेबखिबो वही हाइ हाइतारे असुमाइना हाना थमजगे ओके थैंक यू वेरी मच आइने डॉक्टर दगी मु खंगजनिंग बसी हजिक याम चाखटले हारिबा खोगी डॉक्टर ना हजिक पनबीबा खोगी कॉस्मेटिक सर्जरी की मतंग से शुदुमक खोगी न्यू जनरेशन ददी यामना पाक्शन अदुम खंगबगी ममी से तादबने ते ताई अदुमकपु हजिक लाइरिबा मणिपुर की खोगी
haidi 21st century ni dumak oitaraga su lairiba khoigi society sida how far kadai pho yona khoigi lairiba miyam sina hairiba khoigi plastic surgery gi matang sida kadai bo yona aware oire aduga lairiba khoigi sigi chakholaba sigi thak sida tangai phadana khoi miyam singna plastic surgery si aware kadai pho yona aware oibam thu I habisigi matangda Dr. gi mot khara khajik tang tang tham ani haijage ayama matamda koi gi metropolitan da leiba natraga city chau chau da leiba da kan da plastic surgery se natraga even cosmetic surgery se yamna popular oibaduna adi even celebrities me yamna endorse tawbudagi masigi awareness se yamna sauna leire haitare aduda akoina muk masida muk plastic surgery as such specialty gi oina khangan janing badi yamna sauraba component di akoina reconstructive surgery haisini haibdi asoi angam tho matung da semgat pa cancer gi pot ama loktho matung da lehoba koi defect mayam do semru sa san ba reconstructive surgery ji yamna sauna masigi awareness ma zo akoina lehen janing bu zo dum pok du gi di dum leizeri aduga si awareness what bu zo dum akoina uri challenging oi di badi ngasai gi koi gi sumaina yam achoba city gumba city gi khara lapthora matung se khungang da haitara natraga chingya tamna khara lapna leirapa kamgu dadi sigi plastic surgery sigi magi feel magi scope myam je khara awareness khara wat na de dum khoi hoji uzari adubu hojik social media asu leijare adagi radio television ke ki leirna sigi khuthang ju ngasi gi even thoram ju kai mai yangbi yawi raga de dum si akadum aware obiu plastic surgery sida tawrise cosmetic surgery gi wari da nate cosmetic surgery sidi component amani achoba component di reconstructive surgery aisini ado makhata namu ai question hangak padu matung in expert ka details add tawjarake overall koina tawya base yamna yar angang dagina ahan nupa dagina nupi adagi aina ngasai jo amung hanna mamang da panjagi bido kok dagina khong maton sida koina tawya ba plastic surgery gi myam se loina yam lei haitare yes sida only aina haija hugido bisidi ayam matam da akoina tawriba thabak sidi external haitare haibdi puk manungi gumba kai gi adubudi akoi gi scope ta leite unsaga mai leina base miyamna yoi unsaga mai leina ba structure external structure se nakong boiro naton boiro chimban boiro se akoi mai gi saru sing boiro adi khut ta hairgan tendon gumba lengba khotpa yabagi asigi tawriba miyam nerve nung kai ki leiriba miyam asum basidi akoi gi plastic surgery gi scope ta lakani aduma ai adai hajar okay Dr. Masida Makata na khangjaring ibasi khoi Dr. na hoji reconstructive surgery haibasu panbiri plastic surgery hoji ki panbiri hoji se chakholak pai matungi na khoi aesthetic su yang kanna hoji se laire ko Dr. Masida lakchani badi haiba plastic surgery gi scope se kari kamaina tongan ba kari lei kamai tawai doctor yes masida aina scope ti akoi plastic surgery gi adum ngasai ju ai hyper briefly panjagare yamna chawna leigani chawna leibai je ek pokpatagi angang da kai congenital disorder na polakpa se koki saru paiba khotpa adum ba torokpa khutsa longa lakpa natra khutsa samnaraga lakpa chimban kaiba ngau kaiba adagi se utonga kano ka pomoga yaurokpa adagi aduna taba koi lymphatic ki kano toroganda koi ngakta ka pomoga su yamna leiri adi breast ka yaurokta adi ta saru yaurokta ba tangkhai adain tokdana adi khutsa je normal ta dana angangi khutsa je sumaina ga club radial club hand gaina ga leiri saru ga bajana growth tokdabagi adum mayam je even pokpodagi bau haure haitare koi gi scope se angang macha sing tagi adai tawdana developmental disorders me am leibuduma leire adagi muk ngasai gi se maina chakpa natragana koi gi gari accident natraga thangna kakpa khotpa yanba any trauma torpa kanda koi gi tissue mangi ba khotkiba mayam adi muscle khangde skin khangde adugum mudu mu akoina reconstruct tawba asigi trauma gi amasung burn gi reconstruction gi chauba scope amasu daina leire adagi muk se koi gi nerve nung sokpa khotpa asigi mayam jisu haibdi angang delivery tawbuda su nerve sokpa su lei adagi gari accident ke gi torakanda koi gi nerve sokpa khotpa lei brachial plexus injury gaina yamna chawba por amasu lei adagi nomaina ni kangde bomna ni kangde thangna ni kangde du torakanda koi gi khong gi nerve sokpa khut ki nerve sokpa asigi musu adum plastic surgery gi scope ta daina sem gi pot mas lere adagi koina se nupa da haira si
cosmetic surgery की हायरगसु component जे कोई लवाई तांग बखोट पा hair plantation कोई कोक तांग बखोट पगी अदुगी द हेयर ट्रांसप्लांट तो बखोट पसी लेरे अदगी होजिकान यामना पॉपुलर रोइबा नुपी सिंग दगा हायरगति मिथुप मसी नुपा दसु यामना पॉपुलर रोइ खले Okay. अदगी नातोन फजहन निंग बगी सेम बखोट पा अदगी चिम्बान चाहन ब पिहन ब चिम्बान गी सेम बखोट पा अदगी साइ आइना हाइजगे ब ngau चिम्बान तटपा अदगी ngau काय ब गाइना हाइजगे द कोई स्माइल ट्रेन प्रोग्राम है ना कोई सीजर तोजरी मसीगी खुथांग ददि अखोइना सीगी ट्रीटमेंट जे लोइना फ्री द दम तवी aduna sigi any smile gi se smile train program na dana asida paisa kai mok chang de free of cost akoina masi aduma tawjari adagi se nupa da haraga su even se breast chaw nupa da su breast adum lei nupi da su breast lei nupa da su breast nupi dumna chaw boga su lei adu akoina gynecomastia ga kawi adu ga su semto khotok pa tawba adagi nupi da sa zabadang breast kit na symmetry manada ba even akoina angang lei le sabi macha daga se breast na mana chaw raga na mana pikpa development disorders gumbaga lei adagi breast yamna chawna ga kanu torku suri adum bai semdok sin torokpa puk noiba khopagi akoina fet lokthokpa khotokpa tawba khotpagi semba khopa adaina su adu masu lei re hai scope se adum angang dagi hairaga middle aged nupa nupi ahan sigi myam je the whole scope se yamna chawna lei re hai tare aduga sida mu major component on so mu ai makhata na so mu kona detail mu haijara ke cancer gi mu mari leina ba adum bagi reconstruction amasu yamna chawna lei hai tare okay doctor sida khoina khangjaning baje even khoi hojik se naha han khaidana haidi khoi cardiac arrest kumba tawbasu yam thengnei aduda sida khoi kari haini taboo haigadra mayamna plastic surgery toina tawba habadi phajana ba semdok semjin yam koi toina tawba sisu masigi su side effect lei ka habagi akiba makhaksu mayam da lei hojik hariba khoigi hariba khoigi cosmetic surgery si da habadi tongan tongan ba khoigi mit semba naton semba chin semba dagi semiba frequently sigumba surgery se tawragadi maduduna madugi negative impact health da tongan ba madugi life threatening oiba kaino gadi leibra kamai taw usually madudi leite hai na dum yamna lobi batai habadi hojik haije hangbiri ba question je amarum dadi yamna phajaba question ni cardiac arrest di any operation tawba kanda magi hakayumba patient dugi natragana client dugi hanadagi cardiac arrest leiba oitaragadi adugi cardiac arrest di it is irrespective of whether it is plastic surgery or general surgery or gynecological surgery any surgery ga magi surgical risk na tungana tum leigani aduga hojigi akhanna ba question dugi oina koi gi plastic surgery ga cardiac risk ka mari leina bra na high taragadi adugi dim correlation je cause and effect adugumadi ambo leite okay surgery dugi kanu dugi aduna heart solakani kolakani haibagi wari di leite but yes certain point kara koina mayam na su bihar dagi ga tabiram gani even hantak ikoi koi dana delhi daga su tabiram gani sam tharuraga adain tawdana icu yongna dana sibna ba yawi ga na habigi wari su leram gani ko adudi amuk masai center mana tawriba center du ta masai procedure da tawriba center du ta fazana well equipped with the number 1 well trained personnel nattaba adagi amana amuk masai mana tawriba procedure da sterile oina yamna fazana koi gi professionally oina tawdaba adugumbadagi infection tawba khopa yai adugumbadagi drug reaction tawba khopa yai adwain tawraga complication di tawba yai adu ayamana sidi unauthorized aduga samna da quack sing na tawba high rage taching budi well kana ta certified kangbuna tawdaba ayam da adum sigi risk to dum chawna india di leiri aduga karimba certified mafam oibo oitargadi sidi akoigi nmc na su well da kana ta yamna fazana regulation laid down toraga lei aduga magi aseptic precautions kamaina tawgadage patient da kamaina counseling tawgadage patient gi magi kana surgery do torpa kanda instruments karamba kamaina tawgani natragana khoi magi kana operation tori mafam duki ko requirements this masai sterile na thamba ko pase yamna niyom chumna regulated ona environment ma leigani example ona hairabada koi jigi even nmc gi guidelines jigi matungina hairagadi ko sam thaba jiba icu gi setup kumba leiba mafam adugi center du da natragana yamna nakna leiba adugi mafam do ina sam thaga dubuni han kaino da anytime akoina kano torokanda cardiac arrest kemba tholakpa taragadi adugi safety kano oina intervention to we aba potugi facilities do leigadu ni have aduna
sumba gi na rules and regulations lay as such plastic surgery tawraga cardiac risk henkale habit late but plastic surgery tawraga self esteem aduga normalization of life asimadi yamna achauba impact oina laigani. Okay. Thank you. Dr. Sida mu khangning ise ngasai hi angang da khoi gi pokpada ngau kairakpa chin akoi clip lip kai ju hai nei ko. Yes, yes. Si leire. Se du si khatang na taba khoi gi ngasai pokpada khut khusa helakpa samjanarakpa kholakpa hai. Si hai sigumba si khaktang oibra angang gi surgery tawai matang se atai di kamai tawai doctor. Masisu adum akoina pediatric plastic surgery na haiba yai adu ayam matam da commonly tawba koi manipur da commonly thengna ba kaino sing do ina haijage akoi chimban kaiba amasung clip lip haire ko akoina aduga akoi ngau kaiba akoi clip palette masi yamna common adum oi akoi manipur da ju phanam tawgre akoi smile train gi program makha da ju siza da ju phanamna adugi koi center ni smile train gi certified side partner ni aduda koi sigi myam se tawri aduda natana koi gi e gi utong gi disorder lei ko hemangioma ga na ko ba lei adum bagi myam ju lei adigi ngasai gi aina haiba do ma koi gi saru gi sayang gi ma gi abnormality oi ba lei especially koi na skull gi daga kano tawba saru soi ba ko pa aduga semto ko to pa lei adai khutsa da ngasai gi khutsa samna ba hai do syndactyly ko ne koi na khutsa je soina tongana pura oina tarakta khutsing je loina samnaraga lakpa adu mayam du koina fazan loina correct tawi adege mu khutsa longaga daina su masing hena lakpu su yawu yawi adu khutsa longu ju semi na gi problem yamna chang leibi yawi akoi gi na se mapung phana sumaina oina oidabita machit mata pitur katanga dainga lakpa koina masi microcia na kowi adu musu koina semdoi stage procedure oina tawi mai tangkhai akoi gi saru amasung masal ke myam je pixel laga lakpa yawi adu da su ji microcia ju combine toroga lakpa koina hemifacial microsomia ga su kowi adu maanga to jo ngak taga koina cystic fibrosis ka naga haibulei asi je koina e gi machum haitare ko e ngau bogi machum je asina toroga balloon duna kam khalaga danga to ko pa myam lei adagi mo wa khoi gi angang nupi macha daga aina saijo panjagare na nipple breast na nakan na ma ga yaw da baga sum adum ain ju yaw nei ad ayam mana di si common noina sumaina lapadu ayam bana angang gi kaino sing stawe tawuda wa khoina sida hygienic ni se sugum mayam jigi hojigai na haibe hemangioma gumba adagi smile kaino cleft lip cleft palate adagi khutsa gi ngasagi syndactyly polydactyly sugum sidi direct koi plastic surgeon da oina plastic surgery department da oina nai khana yangan biba adu khana han biba adu mayam do cinema ni toroga expert ki direct proper expertise to dana phangna adagi amaga aina ngasagi brachial plexus nerve sokpagi na haijagi delivery ke tawda akoi gi nerve se chingba khopa soga yauraga akoina angang je khutsa lengam da baga potso adum muso dum yaw adu very rare koina akoi gi somgi manipur gi gynecology gi kano su yamna phajana system ama develop tor kunna sigi se cases se yamna thengna de haitare very 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 rare adum muso daina angang jingda daina lei haitare. Okay. Doctor Hauzik Doctor na panbiriba khoi anaba singje habidi ayamba kari aini haidi treatment tawdragadi life threatening si kayamu oye aduga kari aini adum khoina ubada treatment tawdabasu dum tawdana dum leibasu uyeba aduga tawbasu yaweba adubu sida in lakjaningi hairibi tawbaga tawdabaga sida hairiba individual duda magi life that threatening oiba natraga magi self team natraga magi confidence adu khatangda khetnaba leiba kamai to isi matang si masi aigi opinion na hajaragadi akoina specialty room dagi oni yang taragadi tawdabase ayambana miduna madugi treatment lei khangdamana su ayambona hoigale adu once treatment lei khangagadi ayambana tawi kaino da akoi so example I mean I haijage chimban kairaga leiba haije adum ma nungtigi mingsenji yem kanda mana chawrokpadagi gyan tarakpadagi adugi poto ma se abnormal way je dum khangle ra dum adu tana tana mangon functionally problem ju leidune ba palate sigi ko nakonga ta infection tawduna khotna adagi magi kuwangang bu ju normal ta da khota ba haije dum adu kanu leigadune ba adu ayam matamda koina
sum ujabada thengnajabada treatment tawdabase treatment masi tawai yai khangdabna so yam boy adugi pandam na sunya koina sida mayam da su koina sige awareness kana tawjaningi se sugumba deformity leibo leitar ga di masi treatment tawai yai aduga treatment je yamna fazana even yamna pura normal ta ba treatment bau tawai yai adagi ngasagi hangbi khiba ngasagi treatment tawdraga di life threatening number leigadra na haibdo adudi akhanaba laina kharagi oina di daina leibi yai aduga overall as such oina di aduna koi gi life threatening haibadudi haibi yaro aduga equal weight tai haijarage normal oina di udaba normalize tokdaba pot ama de dum chawma lairani siki se adu mangonda soinai bagi natragana awat bagi pot ama adu mana masana khangjarpa kanda ko masi akoi gi self confidence du effect torkani psychologically mangonda su nungai roi adum bai pot ama di adum leigani adu masi id equal weight spinning ani jing namda adagi certain hemangiomas khara lei adu yes to some extent moje life threatening to we ai se lei daga hemangioma yamna chawa chawa suddenly chakhulak taragadi mana sor hon mada even phun ba khot ba hemangioma je pom thorak adura e tong gi apom ni moise tam tam chakhulak pa yawi adu chakhula kholaga dain to ba adagi adum bagi akoina adagi AV malformation na e tong gi atopa ma ju hemangioma gi type ta tumor lei adu moisina mafam chadana leiraga ba khopa yaurga bleeding to khotna to ba adu dasi khoi gi life threatening condition oi ba yawi possibility su lei fortunately adu yamna kanna common din na hemangioma haise sir pokpada dum yaurakpa anaba oidoira kamai masi pokpada ge dum khanga kani masi se adu within 1 week ta dum moise dum tawkhakani adu ma angang hina sum chakholak matungina sum chakholakani adu ga sida so khoi mana growth lairi ma kai keno se su dum anaba su growth la aduga chahi mari manga pharakpa kansida mu certain hemangioma khara di mu moise matumta regress ogi busu yawi aduga certain pot khara na mu chakholakpa adinga sai AV malformation ga na haise moise di am kamu magi growth se regress kya tawde hai sum chakhole ai tare adugi chakholko matungina khoi even e utongi mari leina na khoi hemodynamic circulation daga problem thon busu yawi anong asai gi life threatening ga na haibir buto congestive heart failure ga to honge adum bai condition ga to holapa aduga adu ko na muk magi side effect na adai ga to bu yaw adu relatively moise yamna common din natre hai tare okay doctor sida muk khangjaningi se khoigi haidi ngasai gi aesthetic ki oina cosmetic surgery gi oina surgery tawbugi chang se doctor hogi experience da nupa ga nupi ga gi rate se nupina khara di help tairam ga da male adumakpu ayamba nupa da su adum tawba ya ba surgery sing se hojik nupa nupi khai de adum loi phajaningi loi ma ke haini masage confidence hengat na ba haidi isage pokpada ngasai doctor na panbi ba kitang simade kitang pain de have semdok semjin yabagi keno makhak room makhak lakpanina nupa da semba yaba khotpa yaba se kari kamain taw bisig matang de ai masi how budagi ai fundamental amtang ai haijage yani masi ai ne ju yam toina ai ge clients sing de ai haibani hojikana khoi se healthy oi ba haije masi akoina traditionally akoina khalamba je haksang phaba ai da haksang saruk si katang physical oina phobasi katang oina ayam bagi understanding liner ame adu ba koi hojik modern definition dadi mentally phobasi su and physical akoina amasung mental well being se masi healthy oi ba na hojik akoina world ge oina WHO ki definition da na accept tawnare aduna even aingonda physically soina ba yaudurgasu mentally aingonda kainoma gi aingonda physical problem ma leina khantaragadi aingonda mentally awab anaba ma leidune ba adu siki se mu akoi kanom da pot am da la se suppose magi naton je pairaga disfigure toroga la yang khalaje every day mana minjenji yang ganda ma se mana gyan tarak padagi na traga mana angang pakhang ba lesabi pharak padagi masan ma mana ba gi yengnara kanda ai je abnormal oi je ma mentally adum every day minjenji am kudingi remind tor adune adu physically ma kitang paisaraga su poto aduna mangonda laina oina leitragasu disfigurement amana mother mentally accept tawduni aduga mentally mangonda abnormal ama oide habnina self esteem do name da ko even depression bhoka bi ai adug magi laina atain leiduni adu da ne address torakadu se ko aduna yes
to some extent cosmetic ki surgery se akoi hoji gamna popular oire even ngasai ai nasu panjagi bido me amna plastic surgery hairga cosmetic surgery oina synonymously oina khanna busu dum hoji kan de am nasu khanna rabani reconstructive ki achago part ama lei haibisi bau awareness se khara hantara abane adu da ne akoi na haijaningi se cosmetic surgery se yes part ama di plastic surgery ge amani reconstructive su yamna chawng leiri ado ngasai ki cosmetic ki nupa gi sida ai uktang haijage nupa da cosmetic surgery nupi da gi hena to ba ama lei sam tha ma se madi nupi ni hen magam yes ado ka koina ke ba mo ba ke se ayam bana koi gi nupi na ayam bana su koina se even India gi oina natraga world gi oina even Hollywood celebrities ke me am so adana hen popular ohen gi bani na nupi da plastic surgery to uje machine budi adum hen leiri ado si hele haraga nupa da su yam hanta badi natre even manipur da su surprisingly plastic surgery ki acceptance yam na hele even koi nupi me am na di tabiram bi ai mithup semba ko baga se nupi khatani na khalam bi ai nupa da su ko im tawi adage mu angak pa man mu koina sigi mithup semba ko pa even cosmetic surgery to use pakhang le sabi inkhal iba hena kening ba kangmu na ne ga na khalam bu su yai adu ahan ju akoi hoji gamna phajana tawi adu hygienic ne di hoji cosmetic surgery hairaga akoina ake ama oina uramba akoina karater ma je luxury ne na haibase ai di hoji ki matam ji gi oina di definition ji change to hon janingi meam gi perception ju change to janingi ji mong ji kamai to koina da asai gi ina haije gi bido film actress natraga model even anchor isa masago hajer ge ko gi show business kum madaga leiba kangmu sing di sak phajata ba yade sak phajaba dugi potuna adugi character duna magi career do oiri bani aduna si enhance the wise obviously sida cosmetic surgery gi daga tarak pase adum magi necessity mo oira kadune adu career hara gadi income ne income duna magi livelihood oira kaduni magi angang thala kaduni magi masagi kano chading khuding torok kaduni aduna aduda koina luxury ne na koina yeng bas ma adu ke among toning bai ne habigi posimasu maji modi amna langani aduna career gi oina option oina lakusu yawi adagi ai ngasai haijagi bido mental well being daga tarakadi nupa aduna ai example ma haijarage pakhang macha chai kuntrak to ngai ba lawai tangalai next year man hongdoini adu mana mangon da phawrung du feeling ji amting yem bi sam yaw dragadi I have sama society ke koi social norms ama leiri bani na ko adu koina hair transplant toroga da magi luhungam dai da normal hair ma growth ma piraga torokta de magi mental state to kyam change to godu my nupi against su magi nupi ki perception su na ta magi high on perception da magi on self esteem da ya changes la ka du adu inga sai gi haijagi ba even cosmetic ki na ta reconstructive gi haijagi angangi mama chimban kai ba ngau kai ba mama adu na kamai yengam ngau budi manung lei khare phare chimban kai tholok du mama adu na adum yeng bada ma ji adum wa du ne ba adu once koina reconstructive surgery toroga adugi cleft lip surgery to ka kan normal tara kan di masa do normal oi habigi mu nungai jabo pok tu ne adum bagi pot mayam je leibri na ai mayam da perception je change to honjaning is plastic surgery kum je luxury ni paisa paiba mi gi ni adugi ne na khambi ho je masi de thadok piro ho je any koina se golbada da nung leire habigi surgery to bui mu aduna adugum bagi oina necessity oina adwaina khalanjaningi means yes akhoi hojik akhoi gi world gi oina stage ama lae akhoi na well being oina leiba haksang phajana young oina leiba adigi mai sta pure moti sumna leiba je adu mi loina mo pamna rakpagi wari ni adu sigi posida service to si leire hairaga cosmetic surgery no address to rakpadu wari ni adu na si as a part of adugum bagi treatment gi cycle loina objective me am the perception jara le handing adigi overall masigi cost se me am na khanbiram gani masidi small film actors na model na tawuni na paisa di chang gani adu tawuni ha ko but me am thaja biroi average person amana ira line afford to posu loina oigal level haibadi golblada toba adigi se delivery tobagi maman natragana se even kara haitke da mitki surgery toba adigi maman adu mai adugi range loina la ba kanu ngata ne aduna ngasai gi sidabudi akoina counseling tawdu se magi potuna tasengna kaima cosmetic surgery hoitargadi tasengna mangona daka tarabra ma bu address tawbu yarabra adugum bagi du phajana counseling tawna kanda adugi magi satisfaction gi level ama porok na bagi adugi da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯗꯣ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯗꯨꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯁꯝ ꯊꯥꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯤꯊꯨꯞ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯊꯨꯞ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯝꯕꯥꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯥꯇꯣꯟꯒꯤ ꯔꯥꯏꯅꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯖꯣ ꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯁꯤꯌꯥ ꯀꯩꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯖꯤꯝꯗ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯤቨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯅꯥꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗे ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯟꯈꯤꯕ ꯒꯥꯏꯅꯤꯀꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯌꯥ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯕꯤग ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯠꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯄꯣꯁꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯩꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯌꯦꯠꯁꯟꯅꯗꯅꯕ ꯃꯆꯥ ꯈꯥꯏꯅ ꯁꯤꯝꯗꯪ ꯑꯝꯇ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯀꯌꯥꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ एक्सीडेंट तौबनी खंगदे ट्रॉमा तौबनी खंगदे मई चाकपनी खंगदे नतगा थांगना कखिबनी खंगदे नतगा कैंसर सर्जरी गुम्बा तौबनी खंगदे अदायना डिफेक्ट तौरगा लेबदो मदु अखोइना नॉर्मल तानबा मेंखतपा से समना हायबदा एगी खुदांग पाम्बोमसिदा ट्यूमर अमा लेरे ट्यूमर दो लौथोखरे लौथोकदा कुटलगा लेहौरे सी सरुजे एक्सपोज तौ लेरे ngalje adu kupnaba akoina flap kumba hapaje asungbaje reconstructive kawe adinga sai aina haijagiba चिमान कनोगी क्लिफ लिप की कोना तौगा जे सिजु रिकंस्ट्रक्शन मखलमन लाइन तौदना अखोई नागी पिकनगा तौरप मैम जुंदो से फजन नॉर्मल तान बसे अदुंबो रिकंस्ट्रक्शन अमनी अदि मैने चा कांदगा खुदसा समजननरगा ngak का सांगा तौरगा लेंगबा ngamdaba खोतो मैम अदु मैम तौबु मैम दु रिकंस्ट्रक्शन टेंडन कक्पा नर्व कक्पा सोक मैम से असि असुंगो मैम से रिकंस्ट्रक्शन हाइतारे अदुगा कॉस्मेटिक हाइसना अयाम मतमदा अखोई फिवम मूर्ति कायबा नतबा नत्रगना अखोई पोट वाटपा खोपसु नतबा अदुबु से मसादा माने यंगजरकांदा अइगी नातोन जे चावी चावमल्ली for example ko adigi ai se ai adum mid ki eyelids adum normally adu ai mithup yaudi haibe ge ngona nungai taba adain tok dana ngasai gi magi beauty enhance tongna ba toriba mayam procedure mayam se asina mu cosmetic surgery da chingi okay se even akoina cosmetic surgery chingi se breast supposing akoi nupi ma oina breast se magi femininity ni natra adu mana kai mayam na flat set oiraba mongonda madu psychologically nungai ruidineba masan mamani mamangda adigi even magi opposite sex ki mamana basinga loinar bakanda adu she won't be comfortable adu akoina breast implant ga hapaga femininity do restore toba asi cosmetic surgery dadi umchang kadin kaino da mangonda yaurba breast adu normally oiduneba ko but size shape ki wat pakhotpa myam adigi liposuction ga na koina tawriba myam asi si cosmetic surgery rom da umchang kani adigi ngasai gi aina ju panjagi abdominoplasty ga ise mojina combination reconstruction plus cosmetic surgery ni kaino da koina angang ga kano tawra kan da khoi gi nupi da dies khoi gi sida masal lei ba ani se hena kano chathok na gidana akoina diverification of recti ga na kawi masi am loose rakta na hernia gi ta ta torpa kholokpa adona koina abdominoplasty tawra ga mana excess hoiba skin ga je lokthoga fat ga je lokthoga adugi hernia ga do shembel ta tawse adudi both reconstruction amsung cosmetic combination da lai ha ta yamna samlapna harabada reconstruction jina akoina pot ama disfigure oidana natragana pot ama akoina trauma tawdana khotana wat khibagi adugi mention ba mingkhat pasunga reconstruction takpa khotpa myam dugi semjan bagi whereas cosmetic surgeries na hana laser dudagi hena beauty enhance tawna ba adu map tawa procedure na cosmetic surgery na samlamna haijarak okay doctor sida ngasai dagi koi doctor na panbrise koi ki cancer gi even tumor ama longthokraga khotkraga madu reconstruction fazana tawbai akoina cancer da yamna phibam sokna ubase koi ngasai gi oral cancer gi sisima yengbada yam nungai de sigi sisu fazana dum reconstruct tawba ngambagi keno se leiraba kamai tawi mane masi ayamana I cancer gi matang sida even isana anchor na body oral cancer da gi highlight tawbire ai masida koina plastic surgery da commonly thana bada haijagi skin cancer okay masi ju yamna common noiba plastic surgery na dil ta ko do pod ma sometimes akoi da laibak thibana haitare skin cancer di oiraba masi diagnose to ba khangda dana yamna koina atopa specialty na treatment to yawi natraga maiba
माइबगुम कई सूम येंगा अखोना कइनोने सूम भाव अमदा खंतोगा लेबसु यौनै अदो स्किन कैंसर गुम्बसिदि अखोना लाकांदा मदुगी फ्लैप नुम हाई लौथोखरगा को स्किन जे लौथोखरगा इसे अदुगी कैंसर जे मिट की मपादगा ओइबे लाइबक्तगा ओइबे माइद ओइबे थबाक्ता ओइबे खुत्ता ओइबे anywhere skin लेरिबा जगा सिदा anywhere ओइबे आइबको अदो मसीगुम्बसिगी अखोना लौथोखोतोबसि मागी कैंसर दो क्योर होना ब्लॉक लौथोकनी अदुगा लेमहौरिबा ngसाई स्किन यावदबा पार्ट तुगी मागी डिफेक्शन अखोना द फ्लैप लेसन बनी खंगदे ग्राफ थामनी खंगदे अदाना रिकंस्ट्रक्ट तोरकदने सि यामना चावबा पोट अमनी अन स्किन कैंसर की मरांग सिदा अखोना अइना मतांग सिदा कितंग खंगनी जे मैमनसु हेना तोइनसु ताबिरबनी कोई संब्रू मानबा अनौबा अपोंबा स्किन दगा लाकपा सिंगसे अदुगा सुम सुम चाखलपा मानबा अदे हागचबगा हेनबा संब्रू मक नत्रगसु को अदगी अदु नत्रगा चफाटपा हाइतारे को अल्सर ओइना लेरगा माजे हिदांग थक थारगसु था मरंगो ओशनदबा खोतबा मैम अदु मैम लेबा अदगी चौथुगा ओइना पोमथुगा लाबा अखोइना इवन कॉलीफ्लावर ग्रोथ काइन्सु हाई कोबी लेई दुंगगा कोई ट्यूमर ग्रोथ का तोरपा चौथुरपा विदिन मंथ्स दा हाइतारे को अदुंबा दानगा लेबा ओबे तारगदी खुदकता अखोई नाक्ता लापियु असेसमेंट तौबियु अदुगी पोतो स्किन कैंसर नि मानि नति अदु खंगनबगी ओइरगदे अदुगी ट्रीटमेंट अदुम तौगिबा यागनी अदुमा लेरे अदुगा एंकर नसु पनबिगिबा ओरल कैंसर से अखोई मणिपुर हाइता नत्रग नॉर्थ ईस्ट हाइरगे मिजोराम दगसु यामना कन्ना मसी यामना प्रेवलेंट होय अद मणिपुर दसु यामना प्रेवलेंट होय मसिदा यामना साथीबा पोटसे कमाइना तौगे हाबदा मागी खोई लेगी कैंसर बोइरो नत्रग बकल मिगुजाना खोना हाइ सिगे यानुंगी चिक सिगी से तौबा को चिंबान द तौबा अदुंबा सिगी कैंसर सिंग सिगी मागी स्टेज दुगी मतुंगिना खोई साब खोना साइबदा सिजनरेबा खोई खदांगी सरुसे सरू नत्रग सिगी मथकी माइदा लेरिबा खोई सरुसिदा लांझनबगसु याव यावे ओके अदुना पुरा अदुगी कैंसर दुगी क्यूरेटिव सर्जरी उन तौरप कांदा मसिन ओंको सर्जन है कोई कैंसर की सर्जन कांगबुना तौगिरकनी अदु तौरप कांदा गसाई सरुसु लोकथोकपा अदई मागी स्किन जु लोकथोरकपा दानगा लेगी तंखाई हेन लोकथोकपा लेगी पुलक लोकथोकपा सु यावी अदाइन तौरप कांदा अदाइन लेहोरिबा फिबम दो मदु अखोइना मु फ्लैप फ्री फ्लैप काना मा हुजिक लेरी अदु मनत्रगना रीजनल फ्लैप काना तौरगा अदुगी मेंशन कोचंदना कोई मागी लोकथोकिबा पोतुगी नॉर्मलाइज तानाबा इवन सरू वालगना सरू दो हापा अखोइना फ्री फिबुला काना कोई खोंगदगी सरू कक तौरगा अदुना मु जाई खदांगी सरूजे माललगा दाइन तौर सेम खोदना दाइन तौबसु ले अदगी से ngक्तगा कैंसर तौरगा गई वोकल कॉर्ड का से लोकथो खोतोकगा तौबयावी थबाक्तगा कैंसर तौबयावी नुपीगी ओइनदी यामना कॉमन ने ब्रेस्ट कैंसर है अदु ब्रेस्ट कैंसर से मिरम ददी हजिक स्टैंडर्ड ओइरे एनी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी तौगिबसे उनको सर्जन दुना ब्रेस्ट से लोकथोखरबो ओइरगसु मखाता बसे नुबी मदा ब्रेस्ट यावदबा इसे मागे फेमिनिटी मा वाटपनिना मदुगी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन तौबसे ओके मपाल लमदा डेवलप कंट्रीज दे एज अ ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड ओइना ओइरे हाइतारे मणिपुर दा मसिगी एक्सेप्टेंस से कितंग दि लेत्रि अदु अखोय एनकरेज दुम तौजरी अखोय खरजु दुम तौबसु यावरे अदुना ngसाइगी मागे होन नॉर्मल ओइना लेरिबा ब्रेस्ट तुगा मानना अदुम सेमबा इम्प्लांट हापगा नि खंगदे फ्लैप तौनी खंगदे अदाइन तौरगा सेमबा कोपसिजु कैंसर रिकंस्ट्रक्शन मखल मनि हाइतारे अदगी सॉफ्ट टिश्यू रिकंस्ट्रक्शन हाइरगे अखोयगी खोंगदगा अखोयगी कराइता सार्कोमा गाइना कोन हाइनै मसिसे सरुदगी पोंबसु याइ नद्रगा सरुगा नक्नबा मसल के लेरिबा म्याम सिदगी पोंबा खोपसु याइ नर्व की इवन कनोदगीसु मागी फाइबर के म्याम लेजु अपोम मोइना तौपसु याइ अदुम मदु लोकथो खोदोक तोरकांदा मागी डिफेक्ट लेहोबसिंदो अदुसु अखोइना फ्लैप नुंगे के तोरगा रिकंस्ट्रक्ट तौबसे अदुम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा गी डिफेक्ट म्याम तौबा ओरल कैंसर की तौबा ब्रेस्ट कैंसर की तौबा मसी अदुम कैंसर रिकंस्ट्रक्शन की होल कनो ओइना अदाइना तौवे हाइतारे ओके कैंसर तो गी मैने चाकपा खोटपा लोइनमक यस यस मैने चाकपा की अखोई मैंने चाकपगी से मैम की अवेयरनेस होना सो यंग पंजहोगे अखोइना लुपा लिसिंग यांखै भाव चंग याबा मसीदा खर्चा तौबसे बर्न हेल्थ हीलिंग फाउंडेशन है ना कोई दिल्ली दा एनजीओ म ले अदुगा कोई सीजे हॉस्पिटल का कोई टाइप तौरगा कोई पार्टनर होइना लेरी अदु कइगुंबा अखोइगी खुदसा अखोइगी थेकतना कॉन्ट्रैक्चर के तौबा खोपा नत्रगा ngक दा खंगदे माइ दा खंगदे चिंगदना खोतना अखोइना लेबसिंग से अखोइना मसी नॉर्मलाइज ताना सेमदोकपा याबगे अदुम ले अदुगा लुपा लिसिंग
yankai muki khorsa changdo bodu de koi free da tawri adu sigi paisa sisu koi henkatna badu honari moi maina chakpa khaktang da maina cha matung da post burn deformity la pasing do adu burn healing foundation ai siga khoi ga taiya badum lei case khara jo khoi mamanga tokja khare aduga any adum bagi khoina leibiba targa de dum lakpiu aduga free da leina madugi treatment to we abagi position da oibo itarga de free da lengani adu da natana government gi oina su CMST adigi PMJY gi kano leimina post burn reconstruction gi sti am matam da paisa yamna changdana su treatment to we abagi gi facility yam leire hai tar okay yam nungai je koi doctor na thambiri ba koi gi sije hospital da phangliba koi khudong chaba sing sisu miyam na koi main na nung na chakraba matung da ngasagi layeng bangam da na treatment to bangam da na leiram ba mayam sisu sigi khudong chaba se sije hospital da leibani ne mayam na masigi khudong chaba sisu sungsoi soi da lobi gani habgi thajaba lei loiselak padaina doctor da habidi as a plastic surgeon na moina koi gi miyam sing sida ngasai doctor na su pan bigre hai ba koi gi cosmetic surgeon surgery kari kara to se luxury wina ayamba dum hojik su sigi acceptance doctor hojik tawdri ba phanam chawkhal laga su masigi matang da miyam da ke haini masagi reconstructive ki oiro adigi plastic surgery bo oiro sigi khenaba si haibigre tangai phadana khoi gi individual amada habidi 21st century ni chawkhat pagi thakti khoi manipur se dumak yaude habidi yaroi dumak yaurabani sigi matang sida doctor gi loisalakpada warol khara khajitang sungtang thambirama doctor yes ngasai khanan ina bada koina plastic surgery gi scope amajo koi chawna panjagare aduga any chingnaba koi asoi ngam yorpasing natragana maina chakpani kangde trauma tawrakanda disfigure tawbani kangde asung mayam leibiba oitaragadi akoi gi department da lakpiu la aganta khanaba dum yagani akoina da kari semdok pa yagadage pokpodagi soinawa da sai haibido aina kutsa samnaba adigi longba nakongi kano yaroktaba kholoktaba jiban kaiba ngau kaiba adungu mayam sing leiba adigi iutogi apomba khoppa mayam leiba khoppa gase masi loina kano to yagani si reconstruction sida akoina se supposing glass ta kin thilroga khot ka tatpa khotpa even koina hojikti power tools ga ju am seasonal ko power tools tagi khutsa sokpa even tatpaga se koi reimplant tawga se asi loina koi tawjai microvascular surgery ga na koi na masi micro surgery su yamna fine oina taw su yamna chawna se koi tawna rei adigi sungmu mayam se atopa kano da mafam da muk matam manghan da bita direct sigi awareness hengat piraga adigi akoi gi sijagi website lei sijagi Facebook page lei asida su aduga sijagi akoi gi karai tare customer care gi number ke lei asida any chingna ba kona bajo isana hangbiraga ko sida si plastic surgery gi oigadra oirodra ga se adum expert akoi advice num phangbigani hai tare ko adu natragana noma OPD da koi thokpiro koi subsidize OPD ga su leiri yamna akoi normal OPD gi paisa do kai ba akoi na afford to ngamdruga su adu da lakpiraga sigi character assessment ama dum akoi tokjage tawjara kamda sini maini sigi leiragadi akoi si tawbi ai khopi ai do adu loina tawbi ai sigi awareness se adum leibiraga kai tare mafam authentic oiba mafam dagidi akoi sigi plastic surgeries na kaino natragana akoi gi plastic surgery gi scope sida kari kari leigadage se adu yaringi de adum de rely tawbiu an authentic sources ta gidi yamna kanna tawbiru bino samna da social media da influencers kar lei Southeast Asia koi manipur wang da su Southeast Asia da influencer yam lei even US da influencer lei doctor din nataba adu moina CC tawre khole kana YouTube ta kangde Instagram da kangde pada ta kan su lei bako adu sometimes moidi engagement hengatna bagi adu pa hapsala pusu yai adi even AI generated image hapsala ga plastic surgery tawini kana hajan pusu yai adi se samna da mayam naha mayam dikhang ngani Korea gi plastic surgery gi result phajai kana pada thaga nei adu moi gi phajada basu yamna leiri ko example nei koina hajari se adu aina social media da khara khangbi ragasu reliable authentic the doctor dagi ni khangde na daga hospital dai ni khangde medical websites dai ni khangde adaga association gi se Indian akoi gi plastic surgery gi akoi gi website official organization gi official website lei adagi awareness am lowi ba lowi ra kanda
sigi posida o ai ngonda la riba ka nataga ai angangda ai nupida ai nupada na sing se masi plastic surgery gi related obi ai ko na chingnaba gumba leita dum lakpiu akoi ga dum consult tawraga ko sini mainen sabsa bu akoi ka no diagnose Khadnaram hojik jam line tawbagi chen ju hong na aksi mafam sida yam ahongba ma leire ka haraga yamna line tawbagi kaino makhak su uri ba sida natana aesthetic ki webse koi dental gi da sudum aesthetic ki yam kaino oina se ui aduga hari basing sida khogi kari haini akhogi well experienced oidaba natraga certified oidaba mafam sumbada tawragadi masisu life threatening oibagi keno se laibra even akhoi gi botox kapa fillers kapa sisu lairiba khoi gi mai gi singsi brain ga loinmak mari leina banina masisu mafam jadana he kapuragadi maduju phajaninge haidana madumakna muksu life threatening oigadra haibagi akibasu adumak yaudaba jate sigi matangse any heta kana gumba miwe mana aigidi sumaina phajai paisa su yam changde laude ka haga tawna basu doctor yam toina thengnei sigumba se khitang habadi achumba karamba kana da chatkani kana tanagani habagi chap chap achumba ways mayam inkhalai ba mayam habadi ngasagi cosmetic surgery tawningba naha singsida haidi phajaning badagi amu haidi well experienced oidaba ngasai certified oidaba mafamda chalubaduna amu phajaning badagi hena life to threatening oigidra haibagi chingna basu dai sigi matang sim taga antang kupna achumba lambi jam tang takpiram mo doctor yamna maroiba question ama anchor nang bi tagachari mase ngasai jo hapet panjagare koi gi non certified kangbuna hair transplant to bodagi mi anium sibagi pause last year leigrabani ana quackery se asengbadi by rule and regulation yate adagi amasum ai ama haizarage manipur ki praja mayam ju khamgina ba andagi koi koi dana telangana rom the court ki moi ki court ki order ama leigare maduda court sida high se kamai tawge da dental surgeon kangbu sing aesthetic surgery tawba yabra adu yadabra haibu ki court se phajana case tawnagi adu moina rai tagri se dental surgeon kangbuna aesthetic natraga cosmetic surgery tawba yate na sigi pose tagra okay and by regulation by rule even some thabagi NMC ki rule lay koi dermatologist ka plastic surgeon ka moise katane koina by rule da certified oi se atai di amba oi bi ade okay atopa field sing di aesthetic surgery sing je pai bi ade koina kari kino haibada aesthetic surgery course na train to duba specialist kangbu de koi plastic surgeon kangbu katane okay ado yes plastic surgeon kangbu sida mu koina certain fields khara changaga moise amgong train toroga as a cosmetic surgeon plastic surgeon oina adaina certified tobudi yai adubu moina untrained oiraga adumaina tobududi by rule di yade okay samna da ayato maming di panjaroi plastic surgery nattaba dermatologist nattaba kangbuna cosmetic ki procedure natraga dermatology procedure tobuse by rule di yade sise aduga khena basi amtang haije ningi di samna harabada akoina plastic surgery natraga reconstructive to waisi kiti akoida well formed curriculum train tawra matungda certified tawra matungda akoina to yari haina adugi certification am fangaga laba pona mane whereas others di madugi clarity ma leite aduga as such adwaina to yai habisu mu by regulation di by rule di leite yamna amarom da yengagadi masi yamna unethical oiba question oiduni rather ethical issue neba awda ai sigi atopa specialty ke gida ai sigi responsibility ai hajar roi mayamna aware oibigadu ai isagi sigi value kyam lei no isana khangbi batare ai ngonda semakadurba sarakadurba do well trained oba mi amana adugi specialty the well trained oba mi amana to honba pamudra is isagi on decision orakaduni sisu one of the responsibility haitare we patient amasung client na kano lobby gadu ni sise kaino samna da ai supposing ai angang pokpodo gynecologist natraga obstetrician tanada with the ENT da ai angang do pon ya poteba wari ni ko haja adu to haigadi adu di
poto mamom satore bako aduna id enti da gang bohon gani haraga di adudi haibdi ishagi on kaino mada lakadore awareness what pani khangde natraga responsibility ishagi on responsibility lobda what pani khangde yes social media da khangde ama da khangde ngasai ge advertise tor ko mayam je confusing oiram gani ai sana ai khangjai sigi mayam je aduga yes influencers kanguna je influence tor kani adu but ultimately decision di isana lobi gadubari na sigi isada tawra kadu pot se ai bu haijo haragadi paisa na secondary ona thambiu well trained person amana tawgadra tawroidra haibdugi isada thigatningbagi curiosity du made ai lehanjaningi yes very true costs are all will be there haibdi mama gi matungina setup tu matungina yam homusu legini yam tangmusu legini adubu yes se samna the manipur da koi metropolitan gi cost to koi kasu kanasu charge to roi adubu mumbai delhi natraga even bangkok natraga na us chalaga koi manipur gi cosmetic rate to have the moju yaro yes adu akoi da mu manipur sida akoi di kana cosmetic surgery plastic surgery aduna us da lakun lo ya koi lakun lo ni adu ya pote adu di market na su decide to ko do pona maneba idc is a secondary importance on opinion number 1 paisa hongba khopa na mantik na bagi pot chapi ganu number 1 ishana pamdru kari no result se kari pam dui no aduga ai se yamna well trained over mi mana operation ta honingi para tahan haibigi fundamental of pot amadi adugi isa da curiosity ma le haningi aduga madugi kara systematic oina tawra agadi even unethical over practicing je adum mulakani haitare even koina regulation yaw draga su ko kaino da object tawni myam di demand and supply ne ba ngasai gi somdana supply la iba kangu sing na well training na te na yeng da bida paktong tor ko juna ne ba aduna ngasai gi sorry demand la iba kangu na adugi yengakta badagi demand kano supply piba kangu na so panga ya goina mo panga ya re na habi pocho ta na lana ka du ne ba ko adu ngasai gi systematic na adi NMC gi guidelines gi me amdu yengrak ta ga di o cdi id well certified oi duni na adugi sigi mista gan to go doi ni adana sidadi moi di well certified na te sida to bu yaro habi sigi isha gi hek lak pa kanda unethical practicing je adum as a market una manga ka du ne okay aduga som the ethical practice am kong phajana muk chakot pasu oira ka duni results adum phajara ka duni even complications thoe colleague and high sizu to some extent handara ka duni overall adu ta natana khoi gi overall lady ba khoi gi plastic surgery kang de aesthetic surgery kang de reconstruction surgery kang de asigi khoi gi manipur gi branding on su yamna phaja kala ka duni even medical tourism da ba masi effect or ka duni na hygienic aduna curiosity su kitang lebiyo isagi nina isada yam section view kaino da ahingba aksang dene koi isagi aksang dene len ko pa tor ko disi ko aduna hojikti online da zu yamna information am leire aduga isari to bidu gi myam ji zu kana kana no ticket patu zu adum irai laina adum information khang matam hoirabne na si hygienic okay thank you very much am nungai jai ngasi gi topic asida koi gi doctor na aidi hojik ki matam siga akoi inkhal lai ba koi naha sing na su yam hena khangning ba dugumba kai no nga ta en barka to tajogi musi naha da natre ko ahan ju anti aging gi de yam na sa mo tawrobani okay ai kano yam na specific ti panjaro sei humbu mudra koi de lai adum adum healthy we basic sai ha jo mentally adigi ko youthful oina learning ba khoning bai ja adigi adu ta natana koi gi mitup kai ju anjam tong re to bai je mai gi phajan bi wa da natana koi kuthara pagi u da ba khota functional adugi pochu adu adum ju adum lak pa yaw yes adu ka tu hayo okay ya nungai je koi doctor na ngasi gi topic asida yamna marik chumba warol kaya ma thambi ba masida koi gi viewers sing na su koina kana tanagani karamba da chatkani haibasi koina curiosity oiba haibasi su masi yam tangai phade habadi yamna taunare haidana koigi well trained oidaba certified oidaba mafamda chatpasi maksu akoi masi maksu dumak khudong thiningai ni masi su koigi mayamna dumak masi su akoi khandamina si haba warol thamjage duga loina na koigi doctor na sai panbi ge ba koigi maina chakraba sing koigi sumba accident da hakthengna na thengna graba duga post burn da koigi yengba da nuaitana leibasing koigi semba yabagi reconstruct tawba yabagi khudong chaba su sija hospital da koigi 50k boki geno da lei khudong chaba piri haibasi maksu miyamna ngasi gi thamjari ba koigi program asigi khudong chaba lobiraga
masigi khudong cha basisu sise hospital lagi lawbiyu haiba warol smile train free okay smile train koi angang pokpada koi Chiman chin ka, kai raga akogi clip lip ka haina badu maduduna pura free of cost surgery tawe haiba sigi khudong cha basingsi koigi ngasigi pukachari program asina koigi yengbiri basingna akoi mathang miyam da pau bibiraga हाइब खुदोंग चाबसिंगसी मियामना लौबियु हाइब वारोलजे थमजगे अदुगा डॉक्टर सु तुंगी पुंसीदे हेन हेन मियांगी सेवा तौबा ngamba ओबियु अदुदा नतना सीजे हॉस्पिटल ना खोगी मणिपुर मियामना हेना थाजबा याबा मियामगी यामना अदुकी मतिक चांगुबदा थवाय मदि हिंगनी हाइबगे दुगुंबा मफम अमा लिसांग सिटना ओबियु हाइब वारोलसी न्यू टीवी मार्केट दगी थमजबगा लोइनना ngasi yonedi miyeng tabiru khwai punam ki mafam dagi kaina na baya thang nijari have a good day thank you lisang sitna oibiu haba warolsi new tv Welcome to Uttaranchal. Join us where opportunities abound and dreams become realities. Enroll now